Ne možeš otučit ćemo za 20 minuta. I onda ćemo odraditi onaj zadnji dio tečaja, a to je procjena instruktora, odnosno vaš ispit, da pokažete što ste u ovih 5 dana uspjeli naučiti. Ispit će biti na crvenom spustu i uvjeti su idealni. Prozivka slijedi Baličević, Domazetović, Zjalić, Dubravica. Posljednji se vozi u jednoj traci na izmjenice u semafore još samo tjedan dana te tlake. Da govori stop ili štap? Aha. Idemo za mnom, svi opet. Može! Uspori! Uspori! A vlak za rugi stan, jučera smo to radili. Sad je bilo bolje. Sad je bilo bolje. Dobro. Ideš doli i onda lagano za ruku. Malo više skije skupa, evo ga. Jelić Nikica. Toni. Ovako ste potrebni, znači od Šafradina krećemo ono što smo jutros rekli. Pustite se u 10-ak zavoja na ovaj ili onaj način. Što sigurnije, gledat će se kontrola brzine vaših skija i kontrola smjera kako ćete sa tim skijama vi upravljati. Onog momenta kad Prižmić kaže ime i prezime vaše, mi potvrdimo dolje, vi krenete do sljedeći, ići će onog momenta kad Šeparović Branko kaže možemo sljedeći. Da posnimi svakog od vas poslije toga. A dok žica radi? Žica radi dok mi ne kažemo. Pa zato da znaju. Ok, nema problema. Najkasnije, znači najkasnije, čućete najkasnije 3:00 će biti završetak, ali mislim 3:00, a možda i prije ako prije toga završimo. Znači poslije ovoga ispita više skijanja nema. Dogovoreno? Ne, do njih je pola. Još. Ne. Čekaj. Ajmo sad svi glasno vikat nekad bude prolaziti. Neće, možda je malo. Molim ozbiljnost. Molim ozbiljnost. I on je ozbiljan, vjerujem. Samo recite svoje mišljenje. Da, ne, da, ne. Jel vozi Akiju? Je. Dobro. Nikola je vozio. Nije kod mene. Ja nisam s njim Akiju. Ja sam radio s tim. Dobro je, samo skijaj.
sad pojavio se neko abecedi nešto, nije pogrešno. Ali isto na prirodu. Ovo je da. Dosjeka. Evo je štapaju vade i ima vertikalno gibanje malo. O, pa to je... To je full spina. Neću ni pitati. Đubre, pa neću ni... Razrone, stazi. Treba uzeti obzir i uvjete, da. Da, ajmo ga pustiti još par zavoja ispod. Neka prođe. Samo neko uvjeti. Slušam. Prizmiću, da li je on bio u tvojoj grupi? Okej. Super. Ne, ona fina plužni, fina se glava odlože, ona. Sigurno, tu žleta koga lijepo odlože na veze. Još malo samo da se naprednemo. I smiješak za publiku, ja? Naravno, osmijeh. Imamo uopće biti na skijama i strašno velike probleme smo imali ga staviti na skije. To je, ja sam s njim radom prošle godine muka mučenja. Ovo je sad vrhunsko popravljeno. Ali ima plan 30. Ali naš ovo se ne kira na samo rezultat. Da, spašava ga ovaj štav i krivi štapovi za da ima ove ovdje. Ima sjebano rame, samo da znam. I dole saltom spremno. A znači to je taj koji je salto napravio, da? Ovdje imamo neki bonus. Okej. Kak je prezimljen? Ulić. On je baš čuvan. Znači od nule, jel da? Od nule totalno. Ja se, ops, dobre. Do kraja završi. Ajde, samo dođi. To sve krtice. Doći do ovoga. Ali kuš, pa znamo, ipak je ovo elita. Ne, ja govorim o uvjetima. O uvjetima na stazi. Gledat. Ne bi. Ne, to je druga stvar, to lakija. Gle Luke što se razigrao, čovječe. Wow. Od nule. Od nule, skroz. Ljudi, pa ovo je što ste vi dali. Koji smo mi učitelji, a? Svaka čast. Znam. Slušam. Ajde, svi su da. Ideš, šafa se spusti s njima i donesemo kuću. To mu treba za facing, samo. Je li ovo nula isto? Totalna. Znaš A? Kog je ovaj bio? Od nule. Od nule, pazi. Tek danas je ovo neko malo zapapilo. Okej. Danas je bila ledena. Samo polako dalje. Ajmo njega se. Anton Lukićević na stazi. Oho, vidi me. Kontrola brzine. Ti ćeš njega, ne! Totalnog početka. Totalnog početka, ali 0-0. Minus 0. Minus 0. Slušam. Iz koje stranice vedi? I on je... Pula, da. I on je iz nule krenuo. Ozbiljno? Da. A gledaj štapa čovječe, kako čovjek lijepo čeka. Oni ta jedna grupa su imali Da, neku imali su, malo, da. neku malo predznanja, ali nisu znači neki Znaš, Prvoga, ono divano. Kako on skija već? nije loš, ali... Od nule je krenuo. Mislim, kaj je.
Ali ima gibanja, recimo, Da, zanimljivo kužiš. skroz za I početnika. kužiš ti kako on... I koliko god su se tu nešto trudili, ja pričam njima. Vidiš koliko znači ova 3 dana na spremljenju dežurstva, a? I doći na skijanje. Nema psa sa sobom. I nema pasa. Da. Možemo, a? O, radi. Bolje štapić radi. Zapiknuta je glava među skije dole. Pa je. Ula, dobro. Čovjek ugati dao i sad... Pozdrav! Mare! Marija Zajec. Križmićeva baba. Ani! Ma ne, pohvalit ćemo te. Platit ćeš pivu i nema problema, ej. Lako se vama sad zajebavati kad nema mojeg pročelnika tu. Ima on neke svoje metode. Točno se zna ko je dao, ko nije dao. To smo mi uveli na... I ne bi bili u stresu. Pa to je najviše stres. Međutim, ne bi bili trijezni glave. Prolaze. Glavno je da snagu drži noge raširene i tako kontrolira. Naši s jedne strane, da li je on, ajmo reći, spreman uključiti u zimski tečaj? To malo gledaš. I sad onda, u ovom prvom priči mi je da, a ovdje mi je zapravo ne. Za tečaj. Kaj je fit za tečaj bolje nek drugi. A je, da. To je druga stvar. Fizički, apsolutno. Ali dobro, mislim da na kraju ispod 3-2 i ključu. Malo vuče na kupu. Manje ne. Zašto je ovo zrinka od psa stavljamo? Možda u mostu? Molim te, nisam čuo. Ljubiću, šta si ti klini cijeli jutro? Nešto su vestali nasmijali, da, cijeli dan. Joj mi da. Nisam se baš navikao takve vidjeti. Štere, gledaj. Gledam, ovaj mlađi uvijek neki mrgov bio. Štere ne gledaš. Ovo je malo lima. Vidite šta je bilo da nema traka grada. Ovo je bilo da ovo padne u ravnu stazu. Ne, nije bitno. Ne, super se skija, ali uvjeti su se promijenili. Jesu. Mislim, po meni je da, ali... Ne, ali pogledajte vertikalna gibanja, halo. Pogledajte vertikalna gibanja. Malo Paralela. prestupno radi, ali nema veze. Nije Ekipa, a vi... Dobar je. U mojoj grupi isto bio. Moj? Napravio ništa. Jesmo, on je u mojoj grupi cijelo vrijeme iz prvog dana. Wow! Čak je i tijelo ostavio dolje, gle ovo! Bravo! Gle, molim te, pogledaj kako si fino nagnuo stazu, gledaj. Zajedno te okrenuo. Bravo! Ali, evo nas, stigli smo do kraja, do istine koju ćete vi saznati sada. Oni koji su došli na tečaj da bi
poboljšali svoje znanje skijanja, napredovali su i to mogu otvoreno reći dobro, super, iako na ovoj izuzetno teškoj stazi, ledom okovanoj. A oni koji su došli od nule, moram priznati isto tako, samo da su još malo zagrizli, imali bi pun pogodak. Ovdje smo iz osnovnog zadatka, a to da pošaljemo ekipu koja će moći odraditi zimski tečaj, znači za one koji su tečajci, da ih stanice šalju na zimski tečaj, da ne bi bili uteg ili sidraši onima koji znaju skijati, koji bi trebali odraditi taj tečaj, odnosno da njih kao takve ne čekaju sat, dva, tri. Znači da jednostavno ako misle poslati tog tečajca na zimski tečaj, da preporučamo da ga ne šalju, nego da on još jedanput odradi zimski tečaj, odnosno da odradi ovu školu skijanja, da dođe ili da se posveti njoj malo više nego što je ovdje